Ćao svima, ja sam Šone Škoda. Danas vozim novi Citroen C4 Cactus. U jednoj reči, meka. Novi 2018. model faceliftovan, čuveni Citroenov model. Jedan od najprodavanijih Citroenovih modela, poznat po svojom jedinstvenom stylingu, koji, moram reći, u ovom faceliftovanom modelu je malo utišan. Prije je bio više upadljiv svojim baš nesvakidašnjim stylingom. Sada su ga malo modernije napravili i po mom mišljenju ovo je pravi potez. Ono što je eksterijera je zanimljivo jeste što se LED diode nalaze iznad farova. Air bump rješenje za manje oštećenja pri manevrisanju u sporijim brzinama. Što štiti auto jeste spušteno dole. Prije je bilo zaista upadljivo, sada se manje primećuje, ali opet štiti automobil. Možda je bio praktičniji ovdje gore što se tiče udara od vrata, ali opet imate određenu zaštitu što nemate u ostalim automobilima. Što se tiče interijera ovoga Citroena, moram reći da je zaista simpatičan. Stvar što mu daje zaista taj jedinstven izgled jeste zato što se airbag za suvozača nalazi gore. C4 Cactus jeste prvi automobil koji je ovo uveo, ali ne ovaj nego pre njega, pre facelifta. Vidimo. Ovo je jako loš put, ništa, zapamtite to. Tako tu ovdje možete imati još jednu kasetu zašto je airbag gore. Citroen kaže da je interijer inspirisan svetom prtljažnika i svetom namještaja. Tako imamo ove ručice na vratima koje su direktno preuzeti iz jednih skupocenih prtljaga. Isto tako sa ovom kožom ovdje na gornjoj kaseti, a ono što su preuzeli iz sveta namještaja su definitivno sedišta. I oni što su pokušali, mislim da je jako pametno da spoje svet prtljažnika i svet namještaja u vašem automobilu, da se osjećate kao u kući dok putujete. Ja mislim da je to mnogo zanimljiva stvar. Naravno, svaki namještaj vremenom krene da ima neka udubljenja. Svi mi imamo naše starije članove porodice koje dosta vremena provode za televizorom i posle 2, 3, 4, 5 godina namještaj kreće da ima odubljenja na mjestu gdje oni najčešće sede. I Citroen je našao rješenje za ovo što je napunio sedište penom. Slična stvar što je možete naći u nekim skupljim dušecima. I ova pena osigurava da vremenom neće imati ovo sedište nikakva udubljenja. Sedišta su jedna stvar zbog kojih ovaj automobil zaslužuje ono moje predstavljanje u jednoj reči što sam rekao mekan, a druga stvar zbog koje Citroen zaslužuje taj moj opis jeste njegovi amortizeri. Ništa se on posebno ne razlikuje od tipičnih amortizera, znači ima sve komponente koje su predviđene, ali što je Citroen dodao jeste dva hidraulična jastučića, jedan za istezanje, a drugi za sabijanje. I ovo je učinilo da auto plovi na putu, da se ponaša kao magični ćilim. To su rekli u brošuri. Ako želite profesionalno da čujete šta je tačno Citroen rekao za amortizere ovog automobila, pročitat ću vam sada. Pri velikim sabijanjima i istezanjima ovih hidraulični jastučići postepeno usporavaju kretanje, sprečavajući naglo zaustavljanje i odskakanje. Pri malim sabijanjima i istezanjima ovi jastuci stvaraju efekat letećeg ćilima, što je zaista fascinantno reći u današnjoj autoindustriji, ali prilike Citroen tvrdi da ovi amortizeri brišu nepravilnost na putevima. Da, nije moj posao da samo vam pročitam šta piše u brošuri, jer u svakoj brošuri će proizvođač svoj auto nakititi da je to najbolje auto na svijetu. Ja sam tu da vam kažem kako je zaista realno stanje. Za ovu klasu, za ovaj cenovnik, ja bih rekao najudobniji auto, tačka. Što se tiče novca, imamo od 12.300 eura do ovoga najskupljeg 18.300 eura sa pomoć i kamerom pri parkiranju i ovim
ovim novim sistemom amortizera koji je zaista revolucionaran i vraća Citroenu njegovu dušu, njegov kredibilitet kao jedan od najudobnijih automobila. Što se tiče opreme, ovo je u pitanju Shine oprema, znači najveći paket opreme sa 1.6 HD dizel motorom od 100 konjskih snaga. Ovaj automobil uopšte nije težak, znate. On u primjeru benzinac ima malo više od tone na vagi, ali ovaj dizel je, naravno, dizel motori su dosta teži, zašto je dizel grublje gorivo i ima snažnije sagorevanje, što mu daje veći obrtni moment, ali opet morate imati jači blok motora da sagoreva dizel, i tako ovaj dizel primjerak dodaje još 250 kg na težinu ovog automobila, tako da ovaj automobil je težak oko 1300 kg, što je i dalje jako malo. Ali ako ga uzmete u varijantu benzinaca od 1200 kubika, od 110 konja, na primjer, jako preporučljiv, jako dobar motor. Imate automobil od tonu i 110 konja, zaista simpatična kombinacija, tako da moja preporuka je da uzmete, ako možete, benzin 1.2 od 3 cilindra, mislim da ćete mnogo više uživati u ovom automobilu što se tiče vožnje. Ali ako hoćete cruise, ako vozite na duge staze po autoputu, možda ste i bolji sa dizelom, zavisi šta ćete koristiti. Po mom mišljenju ovaj automobil je ipak hibrid malog gradskog automobila, hatchbacka za duga putovanja i manje crossovera, nešto hibrid sve te tri stvari. I moja pretpostavka je da će se najviše voziti po gradu i time bi preporučio 1.2 benzin od 110, ako možete 130 konja, zaista ćete uživati u automobilu. A ono što ne bi preporučio jeste PureTech 82. Ako uzmete onaj najslabiji od 82, PureTech 82 motor, nećete dobiti ove nove amortizere koje je Citroen napravio i po mom mišljenju izgubi se poenta cijelog automobila. Jeste da je jeftin, ali potrošite, uzite malo jači motor ili malo veći paket opreme, zaista zažalit ćete ako ne uzmete ovakve amortizere. Sedište isto tako mislim da su ključ da imate najudobniji auto u ovoj klasi, tako da malo štedite. Što se tiče gradske vožnje, zaista nemam primjedbu, nije toliko velik automobil, otprilike znate gdje se svaki ćošak nalazi, pogotovo sa u Shine opremi što dobijete kameru kada bacite u rikerc. Evo sad to vam mogu pokazati. Vidite kameru ovdje, dosta lakša stvar u parkiranju. U gradu se itekako lepo vozi. Jedna stvar što bi rekao jeste slaba preglednost od pozadi. To mogu i oprostiti zato što ima u Shine opremi ima ovu kameru, ali za one koji ne mogu da priušte Shine opremu imat ćete slabiju preglednost pozadi. Sada pređemo na konačnu stvar. Kao što rekoh već koji put, auto je mekan. Rekao sam, mekan je po amortizerima, mekan je po sedištu. Još jedan razlog zbog kojeg sam rekao ovaj automobil je mekan jeste po njegovom karakteru. Ako želite automobil za neku bržu vožnju, teško je ovaj auto pravi za vas. Isto tako po izgledu, on jeste poseban, nesvakidašnji, ali nikad ne bih rekao da izgleda moćno, razumijete? Ne znam kako ovo da opišem. Daću vam primjer kako smiješno izgleda kada pustite neku, ne znam nija, krimi muziku. Ne liči da je takav mentalitet ili takvoj osobi mjesto u ovom automobilu. Jel me razumijete? Ovo je automobil za osobu koja voli onu pesmu što se danas pušta u radiju jedno 10 puta u minuti. Ona pesma, kako zove, Sladoled sa medom. Evo vidite kako izgleda ta scena. Sa tvog voza u prolazu i njoj ćeš brzo naći zamenu. Sladak si, ko sladak. Vidite sami da u ovom automobilu više stoji ta neka pozitivnija, veselija atmosfera i
takav neki fazon. Nije uopšte za smrknutu i ljutu ličnost. Pogledajte samo odnos pregleda jedne i druge pesme koju sam pustio. Svakako mislim da više treba da bude ljudi koji su u tom veselijem, pozitivnijem fazonu. Mislim da bi svijet bio lepši s njima. Iz nekog ironičnog ugla svijet bi bio lepši kada bi više ljudi vozili Citroen C4 kako. Sladak si, ko sladoled sa medom, sladak si. To je to, dragi moji, provozali smo se u novom Citroenu. Iako ja nisam tačno ta osoba koja bi kupila ovaj automobil, to nipošto ne znači da mi se ne sviđa, naprotiv. Jako mi se sviđa njegova udobnost, mislim da je simpatičan. Ono što bih vas zamolio jeste da me podržite u vidu subscribe-a, lajka i jako uskoro se vidimo u automobilu koji je udobniji, koji je čak udobniji i od ovoga. Pozdrav!